Alas 9 pa lang enantes aga, yalya na de magahente al Magasilya de Licensing Division aquí na LTO Region 9. De más temprano ya anuncia el Transportation Office que principiando este día noviembre 14, el principia también el implementación del 5-año validity del driver's license na región. Por eso mayoría de ila este día ya preferiman renew con de ila driver's license, mientras el otro ya endereza aquí para sacar lisensya. Pero por causa na problema tiene que hacer na sistema del región ta conectan a oficina central, no hay por seguir el implementación este día. Según con el jefe de Licensing Division Dang Nurula, solamente na Region 2, Region 12 y Region 10 pa lang ya implementa con este. Actually, I received informations no less than from our Regional Director, Attorney Aminula Abaton, stating that the implementation for the 5 years validity of the driver's license card is not yet implemented here in Region 9. So there is no specific data as to cuando LD aton implementation na kina Region 9, but only regions 2, 10 and 12 will be implementing, so 40 sites for these 3 regions effective today. Implementations on the system. So they have to do something on the system like preparing some preparations will be adjustments or preparations on that would reflect in the system. So amokel nuay pa sila man akika nato nuay pa sila man implement or nuay pa sila SEO done something on the systems connecting to Region 9. Según con cuanto sila magakienta sa kaitaman renew lisensya, ventaja era según siya pursigia este día la implementación del 5-año driver's license validity. Pero no hay según sila cosa puede hacer sino cumplir y sigue con el cosa ahora ta implementa el LTO. Si para ng mga ablatan ng mga customer, mga drivers, mas preparable kita akil 5 years era because it would save time, money, effort in applying. So, but since it was already announced that the expiration will be for 3 years, siguro in due time, once pwede man correct si LTO dila database, it would be good if it would be 5 years expiration. Según la Licensing Division del LTO, no hay pa sila ideya si cuándo con este implementa y solamente te espera pa lang sila anunsyo desde la oficina central. El está según na 3 años el validity de lisensya, mientras no hay también cambio na pago si ta sa kautaman renew lisensya. Apelo del Licensing Division del LTO para no atrakan na mga-fixers, iman derecho a sa transaksyon na di la oficina. Please, I'm appealing to our transacting public, numagad sila atrakan ng mga fixers. Rather, just approach the concerned employees here in our office. Si Jenny Ali Apuera abla mas pronto, numagat ka mo kre kay mga marketing strategy di lang SDI. So please, we're appealing to you. Stick to our Citizens Charter. It is all the fees, the corresponding fees as to the type of applications you are, type of license you're applying, it's indicated in our Citizens Charter. So there is no way, nuay gati sa kita rason para pwede asiloko ka nato ng mga fixer, tali na Citizens Charter. Además, no hay pa también supply de plastic licencia el Region 9 este magatiempo. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.